Landaro 1. Skini slike moje mezimice sa svog profila. Biljana Dragojević čuvala joj unuku, vodila u vrtić i vratila joj osmeh na lice, a sada je na meti baba Ljube. Ljuba Pantović oplala je žestoko po Biljani Dragojević, koju je prozvala na svom Instagramu, tražeći od nje da skine slike Aleksandre Subotić i male Magdalene. Naime, putem društvenih mreža se oglasila Ljuba, pa poruku poslala majici nekadašnjeg dečka svoje ćerke. Zamolila bih veterničku Landaru da skine Aleksandrine i bebine slike sa svoje buvare, šatro salona. Špijuni, prenesite joj. Zahvaljujem duboko unaprijed, napisala je Ljuba. Podsjetimo, dok su Aleksandra i David bili u emotivnoj vezi, mala Magdalena je vreme provodila u kući Dragojevića, a sama mlada Subotićeva se hvalila na Instagramu kako je majka dečka čuva ćerku, koju je dobila sa dečkom svoje majke, Ljube Pantović, zbog čega i neko vreme nisu bili u dobrim odnosima.